Yes, reka nongere mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza. Ikaze muri aya makuru n'amakuru yo kuri uyu wa kane tariki 8 Gicurasi muri uyu mwaka, n'amakuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru tugiye kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwire ko abarwanyi umutwe wa 23 mu mutwe mugi wa Uvira ibintu bamaze kubihereza uruhande rumwe, uyu mugi wose ukaba wamaze kugotwa. Turaza kurebera hamwe inzira imwe gusa yasigiwe bashaka guhunga bose. Turaza kandi kunyarukira muri Kivu y'Amajyaruguru, tubabwire ko ahitwa Masisi FARDC n'Abirigi bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23. Aha rero hakaba habaye ibintu bikomeye cyane aherekeza za Nyabyondo na za Kashebere. Ibi turaza kubyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko icyiciro cya gatatu cya SADC n'ubundi cyamaze kongera gufata umuhanda. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye nabyo tubabwire igihe bahagurukiye, dore ko ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo neza hagana ku isaa 8 ziburaho tunota dukeya nibwo bari bageze tayari ku mpaka wa Grande Barriere. Ibi nabyo turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku gitero cya Gabwe mu nkengero za centre ya Minembwe, aho turaza kurebera hamwe uko byagenza. Akaba ari abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagabye n'ubundi iki gitero, ariko twirwanaho na M23 bakaba babakubise inshiro. Turaza kureba uko ibi byagenze. Turaza kandi kubabwira ko abarwanyi ba M23 n'ubundi bongeye gufata ibindi bice muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kubabwira kandi ko Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muhuza akaba na perezida wa Togo yamaze kohereza ubutumwa bwihutirwa kuri uyu mugabo Tshisekedi uyoboye iki gihugu. Turaza kurebera hamwe ko ibintu byifashe. Abadukurikiye mwese rero mu bice muherereyemo tubahaye ikaze, tubibutsa kandi guterekaho like yawe niba bamaze kugera hano. Hanyuma niba utari wakora subscribe, uyu niwo mwanya wawe mwiza kugira ngo witerekeho. Ugiye uterekaho subscribe wibuke gukora no kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification igufasha kugira ngo mu gihe wagakozeho tujye tukoherereza amakuru utagombye kujya kuyashakisha. Hanyuma rero niba wifuza kudutera inkunga, nimero iraho kuri screen ushobora kuyikoresha. Hanyuma nyemerere mu kanya nze twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Kaze nanone muri aya makuru ku buryo burambuye. Ya makuru ni munyemerere tuyahere muri SADC. Abasirikare ba SADC ni icyiciro cya gatatu bamaze gufata umuhanda, bakaba n'ubundi bivuga ko muri abasirikare bamaze gufata umuhanda higanjemo abo mu gihugu cya Tanzania kwa Mama Samia Suluhu. Abasirikare abo muri Tanzania rero nibo bafashe urugendo, bakaba abaje bakurikira ibyiciro bitandukanye, dore ko abarwanyi ba SADC bohereje mu cyiciro cya mbere ibikoresho birimo n'ubwato, hanyuma abohereza n'ibindi bikoresho bijyanye n'imbunda n'amasasu. Cyiciro cya kabiri bohereje ibifaru. Baravuga ko ngo no mu cyiciro cya kabiri haje kugenda inkomere n'abatwite n'abandi bafite ibibazo byihutirwa.
kuri uyu munsi rero ku wa kane tariki y'umunani Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 ni tariki itazibagirana ubwo abarwanyi ba SADC biganjemo abo mu gihugu cya Tanzania bafashe ikirere bagafata umuhanda bakava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Goma berekeza n'ubundi mu bihugu byabo. Agana ku isaha y'isa 9 siburaho iminota nibwo tayari abasirikare bari basesekaye ku mupaka uhuza umujyi wa Goma n'umujyi wa Rubavu bahita Grande Barriere. Neza abasirikare bakaba bari binjiye muri uyu mupaka kugira ngo n'ubundi basakwe ubundi bafate umuhanda abanyure mu Rwanda aberekeza ku mupaka wa Tanzania n'u Rwanda bahita tayari binjira muri Tanzania. Abagabo rero bakaba nyuma yuko basabye ko abakoroherezwa bakajya abatahari nijoro munsi noneho ntago ibintu byabahiriye kubera ko M23 yabashushubikanyije ku manywa y'ihangu. Ubundi aba bagabo ibyabo byaje no kuvumburwa bikajya n'ahagaragara ngo ubundi bari bafite tekinike cyangwa se target yo gukomeza kuyobya uburari bagatinda muri uyu mujyi, noneho abarwanyi b'umutwe wa M23 bakazarambirwa bamara kwegurwa n'umujinya ngo bakarasa kuri izi ngabo za SADC. Bamara kuzirasaho rero ibintu bikaba bibaye bibi, bagatanga raporo bavuga bati abarwanyi b'umutwe wa M23 dore baraturashe. Ibintu bikaba bibi cyane ku barwanyi b'umutwe wa M23. Nyamara M23 nayo muri tekinike ifite iyo kubarasaho ntago iri hafi. Barwanyi b'umutwe wa M23 hari tekinike neza bakoresha nyinshi. Ku munsi washize bageze gutya neza aha muri iki kigo cyabo umuriro n'amazi urabura bitewe n'ibibazo bya tekinike. Hanyuma rero ubwo nta wamenya n'ubundi tekinike yo ibyayo ntimujya inama. Hari igihe tekinike yari kongera kugira gutya ikongera ikavanga ibintu, nta wamenya n'ibyo bikabura. Niba tekinike y'amazi n'umuriro yabuze nako yaje kuhaba, urumva n'izindi tekinike zirahari nyinshi cyane zashobora gukoreshwa. Hanyuma rero ibi bikaba byaje kurangira n'ubundi cyo nakwita ko ari umutego w'abarwanyi ba SADC n'ubundi uburijwemo, dore ko ngo bashaka gukomeza kujijisha no gukomeza gutinza kugira ngo bakorogoshire abarwanyi b'umutwe wa M23 noneho babaraseho. Hanyuma ibihugu byose byohereje izi ngabo bihagurukire abarwanyi b'umutwe wa M23 raporo zitangwe bati dore babarwanyi bo muri M23 dore barashe kuri SADC kandi yo itabarasheho. Ibi rero bikaba byaje kuba nk'umugambi wapfubanye izi ngabo za SADC. Magingo yanga rero tuvugana ubungubu umuhanda bari kuwogoga n'ubundi bagana he ku mupaka uhuza u Rwanda na Tanzania, dore ko bahawe inzira mu gihugu cy'u Rwanda akaba ariho barimo kunyura aba SADC biganjemo mu gihugu cya Tanzania. Biravuga ko ngo hari nabo muri Afrika y'Epfo shobora kuba abiyunze kuri abo muri Tanzania kugira ngo batahe. Nkuko mubizi gufotora ntibyemewe, gufata video ntibyemewe, byumvikane ko n'ubundi barimo kugerageza akubihisha. Ariko kandi hari undi mugambi nari nibagiwe kubabwira abarwanyi bo muri SADC n'ubundi naho ngo bari bateguye wo kugira ngo bazikoreshe agisida bageze mu Rwanda, ibintu nanone bibe ikibazo. Ariko abarwanyi bo mu mutwe wa M23 ndetse bafatanyije n'u Rwanda baje gushyirirwaho umutekano ukomeye cyane. Nukuvuga igipolisi cy'u Rwanda na military police ya gisirikare
bamwe barajya imbere bakayobora abandi bakajya inyuma kugira ngo bamakinge sure yuko nta n'ikibazo n'iki na kimwe, yewe n'inyoni sinzi ko ishobora kuba yaguruka ngo ibagweho, yewe n'isazi yo mu Rwanda sinzi neza ko ishobora kubagwaho kubera ko abatipe bacungiwe umutekano ku buryo bwose. Ngibyo rero ibyo muri Sadeke tuvugana. Hanyuma nta gutinda reka duhite twerekeza mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, mu mujyi wa Uvira neza neza abariho twerekeza. Umujyi wa Uvira rero reka mbabwire ibyawo kugeza ubu ngubu. Kugeza ubu mu mujyi wa Uvira ndagira ngo nkubwire yuko warwanye umutwe wa M23 birasa naho ibyo muri uyu mujyi wa Uvira rwose abarwanye umutwe wa M23 amaze kubiherereza uruhande rumwe. Reka mbigusobanurire. Mu makuru yacu yatambutse nakubwiraga yuko uyu mujyi wa Uvira neza neza n'ubundi abarwanye umutwe wa M23 bawurimo wose. Nkubwira nti ibice bitandukanye by'uyu mujyi wa Uvira abarwanye umutwe wa M23 babigose. Icyo nakubwira cyo rero nuko umujyi wa Uvira ugiye gufatwa nk'umujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rwose abarwanye umutwe wa M23 kuwufata nawo barabanje bakikiza ibice byose biwukikije, ubundi basiga inzira imwe gusa. Basize inzira iyo mu Rwanda kuvuga kwambuka umupaka ukerekeza mu Rwanda cyangwa se mo kimwe ukajya mu mazi. Ibi rero nibyo n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi nabyo birimo gukorwa. Eka ibi bintu ubundi mba numva nshaka kubibereka neza kuri map mukabibona ko rimwe na rimwe ibintu biba bitameze neza, ariko reka mbibabwire ngira ngo abantu mudukurikira kenshi muraza guhita mubibona. Ahantu hitwa Kiku abarwanye umutwe wa M23 usibye ibifaru bamaze kuhatereka by'intambara, usibye drone bamaze kuhatereka nazo z'intambara. Ahangaha hari ibirindiro by'abarwanye umutwe wa M23. Umanutse gato yaho ukagera ahitwa Source de la Rivière Murongwe abarwanye umutwe wa M23 tayari bamaze kuhatereka ibirindiro byabo. Umanutse hepfo ahantu hitwa Plage Ifunanya ukamanuka gato ukagera n'ahandi hitwa Useni abarwanye umutwe wa M23 tayari ahangaha bamaze kuhatereka ibirindiro byabo. Uzamutseho gatoya ukarengarama Uvira ukagera hitwa Kavivira neza neza hafi y'ahangaha muri ibice byitwa Kawezi. Ahangaha abarwanye umutwe wa M23 naho tayari bamaze kuhatereka ibirindiro. Nukuvuga ngo igishoboka kimwe kuri abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo nukwerekeza mu gihugu cy'u Burundi baciye Kavivira bagatambika hano kuri ahangaha kuri uyu mupaka wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bahita poste frontalier do Kavimvira, cyangwa se batanyuze y'inzira bakiroha mu mazi. Nta kindi kintu neza neza abantu bari ahangaha mu mujyi wa Uvira bashobora kuba barenzaho cyangwa se bashobora kuba bakora, kubera yuko barwanye umutwe wa M23 ibi bice byose babigose bamaze no kubigota rwose kugira ngo ubone yuko n'abarwanye umutwe wa M23 bari seriye mu byo barimo gukora. Ubu ngubu nta bintu byo gushamburira cyangwa se kugaba ibitero barimo, bo barategereza ubagabaho ibitero bamushwanyaguze, nuboherereza bombe bayishwanyagurize mu kirere, nuboherereza drone bayiyobye ahubwo bayikugarurire, nuzamura indege bayihanure bakoresheje za misile. Irango rero nkubwire yuko ahangaha muri Uvira rwose nkubwiye yuko barwanye umutwe wa M23 ubundi bamaze kuhafata indani mu mujyi wa Uvira. Barimo n'ubundi baba tipe bashinzwe ibyo gushakisha no gutara amakuru bakayatangaza,
ubwo no kuvuga system ya mapping ikorana namwe mukunze kwita za maneko n'ubundanga mu mujyi wa Uvira hose barimo bagenda bakontorora uko indani mu mujyi wa Uvira ibintu birimo kugenda. Ndagira ngo nkubwire yuko ibintu byo muri Uvira rwose nkubwiye ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 y'umujyi wose bamaze no kufata, ntago nawe nkubeshye. Barundi rero bazanwe nahoze nkubwira mu rukerera tayari n'ubundi bamaze kwikorera amaboko, bagize guke bagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 berereye Kiku na Source de la Rivière Murongwe, ariko abarwanyi b'umutwe wa M23 ibyo babakoreye ngo bamanuriyeho umuriro, abagabo noneho birukanka batazi niyo bajya. Abwiye kandi ko hari abajenerali b'u Burundi bamaze koherezwa bafite ibirindiro hakavivira kugira ngo n'ubundi bakurikirane ibijyanye n'aha muri uyu mujyi wa Uvira, ariko n'ubundi amaherezo nabo biraza kurangira birutse cyangwa birohe mu mugezi, kubera yuko n'ubundi barimo kubona nta ruhengekerezo, nta nzira, nta ntambuko, yewe nta n'icyerekezo bafite sibye cyo gusubira inyuma bakagaruka cyangwa se bakerekeza mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Twihuse muri Kivu y'Amajyaruguru Kashebere aha Amasisi naho ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bimeze nabe. Aha za Nyabyondo za Kashebere abarwanyi b'umutwe wa M23 ntago ibintu barimo gukora ari ibintu bisanzwe. Makuru yacu atambutse nibwo nababwiye yuko n'ubundi arwanye ba FARDC bagize gutya bakagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23 baherereye ahangaha za Kashebere na za Nyabyondo, ngo bashaka kongera kwigarurira ibi bice bya Nyabyondo na Kashebere. Hanyuma rero byaje kurangira noneho ngo n'ababirigi baje gutanga musada kuri iki gisirikare cya FARDC, noneho ngo bazana drone M23 kugira ngo ibemeze neza. Ngo yagize gutya ntago drone yigeze zirasa, nta n'ikintu cyazihungabanyije, ahubwo noneho ngo yabakomanyirije, noneho drone bakajya bayohereza mu kirere, aho kugira ngo yoge ikirere ikazamuka yongera imanuka, ukayohereza yarenga metero imwe igahita igwa hasi nta kiyikozeho. Eza neza abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bagize gutya ahangaha. Mama niba ari network bakupye, niba ari connection bakupye, niba bafite ukuntu babigenje ntumbaza, ariko ngo bakoresheje radari byaje kurangira neza izi drone n'ubundi zibuze icyo zikora, kuko ngo bayigurutsaga yarenga metero igahita n'ubundi yongera ikagwa hasi. Izi rero ngo ni tekinike ababirigi bari bazanye, dore ko n'ubundi nabo ngo baje kwivanga muri iyi mirwano. Hanyuma rero ibya drone byaje kuba ikibazo gikomeye cyane, neza birangira noneho bemeye kurwana barambika isaso hasi. Rwanya umutwe wa M23 rero ngo babakubita batababariye neza ubu tuvugana. Arwanya umutwe wa M23 ngo bagize gutya bakinagirana aba basirikare ba FARDC nabo bari kumwe barimo aba babirigi, neza ubu babarengeje muri aya mashyamba ya Mutongo, neza babashushubikanyije barabirukankana. Ngira ngo nkubwire ko ibintu bitabahiriye habe na gatoya, nago rwose ibintu byabahiriye habe n'aka na gatoya, kubera ko abarwanyi b'umutwe wa M23 noneho ibyo kubinginga byabaye nk'ibifashwa ku ruhande. Barababwira bati mwebwe turi mu biganiro dushakira hamwe ukuntu twagarura amahoro, bamwe murimo murakomeza kutugabaho ibitero, reka rero tuze tubahe isomo. Neza rero ngo babakubitiye kutabababarira, neza barabirukankana barangije no kugira ngo babahe isomo. Neza ngo babavudukanya, ariko barabakurikira rwose, baravuga bati n'undi munsi mutazongera guhirahira mutinyuka mwongera kuza kutugabaho ibitero.
magingo aya ngaya rero ahangaha muri aya mashyamba yerekeza za Mutongo uvuye neza neza Nyabyondo, ubu ngubu niho aba bahungu barimo gukinagirana izi ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Reka twihute, amasaha n'iminota ndabona nayo irimo kuvuduka, ibintu ntago biba byoroshye. Reka noneho tunyarukire mu nkuru ivuga ku gitero cyagabwe mu Minembwe. Tugaruke mu mirwano yabereye Minembwe. Amakuru aturuka rero mu bice bitandukanye bya Minembwe aravuga yuko neza neza abarwanyi b'umutwe wa M23 baje gukubita inshuro n'ubundi abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, nyuma yuko ngo mu rukerera bagabye ibitero ahitwa Karongi mu burasirazuba bwa komine ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga yuko ngo habaye irasana cy'akanya gatoya hagati ya Twirwaneho iri kumwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yo kugabwaho ibitero n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Akaba ari nyuma yaho iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo yaje kugaba ibitero muri aka gace. Ni imirwano rero yabaye mu gitondo cya kare kuri uyu wa kane, ubwo ni ukuvuga mu gitondo cy'uyu munsi. Hakaba rero ngo iyi mirwano n'ubundi yaje ku bushotoranyi bwatangijwe n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Mu busanzwe aka gace ka Karongi gasanzwe kagenzurwa n'uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa, no kuvuga M23 na Twirwaneho. Hanyuma rero mu rukerera rwo kuri uyu munsi abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagize gucya bagaba ibitero muri aka gace bashaka kukabohoza kugira ngo n'ubundi bakirukanemo abarwanyi batwirwanaho na M23. Amakuru rero aravuga yuko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo zagabye ibitero muri aka gace, ariko n'ubundi bikaza kurangira bahakubitiwe nk'izakabwana kubera yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo babagose, bamaze kubagota bohererezamo ikiswe amabombe. Ngo babagose bamwe impande n'impande, barangije ngo baboherezamo amabombe, biza kurangira n'ubundi aba bagabo bongeye gutsindirwa ahangaha bagabye ibitero n'ubundi mu bice bya Minembwe. Nyuma y'uko kurasana rero ngo byaje kurangira iki gisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bakuyemo akabo karenge bayabangira ingata. Ngo harimo abakomeretse benshi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, komere nyinshi cyane rwose, ndetse ngo harimo n'abapfuye neza neza. Akaba ari imirwano ngo itamaze igihe kinini, ariko n'ubundi ikaba yaje kugwamo inkomere nyinshi kubera ko barwanya umutwe wa M23 iki gitero bagisubije inyuma bakoresheje ibitwaro biremereye cyane. Babaye irasana ry'akanya gatoya, ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba ngo bari baje gushaka inkomere zabo zagiye zigwa muri ibi bice bya za Minembwe, ariko biza kurangira n'ubundi bitabahiriye. Twirwanaho ngo yamaze kubabona irabarasa iri kumwe na M23 neza neza, ngo babarasa batababariye. Biza kurangira rero babonye ko ishyamba atari ryero, amaguru bayabangira ingata. Uru ruhande rurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rero ngo bagabye bitero mu nkengero za santere ya Minembwe igenzurwa na Twirwanaho na M23 baturutse mu bice byo muri segiteri ya Mutambara muri teritwari ya Fizi n'ubundi. Ni bitero rero ngo bagabye mu rwego rwo kugira ngo basubize abarwanyi b'umutwe wa M23 inyuma ndetse na Twirwaneho, dore ko aka gace bagafashe mu mpera z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nyuma y'urupfu rwa General Rukunda Makanika
wari umugaba mukuru w'abarwanyi cyangwa se ingabo zatwirwaneho. Hanyuma rero kuri uyu munsi ndagira ngo mubwire yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bongeye gutsindirwa aha muri ibi bice bikarangira abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi bakomeje kuhagenzura. Reka noneho mu yandi makuru tunyarukire mu birebana n'ibice abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye kwigarurira aha muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko ari ibice bitandukanye. Kuri uyu munsi biravugwa ko M23 yafashe ibindi bice by'ingenzi muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yaho ifashe groupement ya Ruciga. Amagurupoma arenga 3 yose aherereye muri sheferi ya Ruwinja izwiho kuba yibitseho ubutunzi bukomeye bw'amabuye y'agaciro maze kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23 nyuma yaho ifashe n'ubundi iyi sheferi ya Ruciga. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi nibwo abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashe groupement ya Ruciga nyuma y'imirwano itari kanganye cyane yabahuje n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC n'abafatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa M23. Nyuma rero aka gace kitwa Ruciga kakaba kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ruciga rero ikaba izwi nk'umutima wa sheferi ya Ruwinja yibitseho ubutunzi kamere ahanini bw'amabuye y'agaciro yo mu bwoko bwa oro, no kuvuga zahabu n'andi mabuye atandukanye. Ndamutse rero nk'umukada mbabwiye ni M23 tayari ubu ngubu iryamiye mu mazahabu, ntago naba nkubeshye kubera yuko neza neza aka gace ngo ni wabo wibuye y'agaciro. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero bafashe aka gace nyuma yuko baherukaga kubohoza isantere ya Kaziba. Makuru akaba agaragaza ko uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda fata ibice bitandukanye mu mirwano ikomeye, bakomeje kugenda bagaba mu bice bitandukanye. Ngibyo rero ibivugwa bituruka hangaha muri ibice abarwanyi b'umutwe wa M23, aho bivugwa kandi ko magingo yanga y'abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kugota lokalite Zangando, Chihumba na Kashanga ku buryo isaha n'isaha bashobora nazo kuzigarurira. Nazo zikaba ari lokalite zikungahaye ku kiswe ibuye ry'agaciro rya zahabu. Si ibyo gusa kandi kuko amakuru akomeza agaragaza ko urwanya umutwe wa M23 n'ubundi barimo kujya mbere berekeza mu bice bicukurwamo amabuye y'agaciro na sosiyete y'Abanyakanada ya Atwangiza Mining mu birometero bike uvuye muri santere ya groupement ya Ruciga. Ngibyo rero bikomeje kubera muri Kivu y'Amajyepfo. Icyo nabibutsa nuko ibice bimaze kuvugwa haruguru uyu mutwe wa M23 umaze kubohoza berereye ku rubibi rwa za teritwari ya Warungu na Mwenga na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ibi bikaba biri neza neza muri teritwari ya Warungu. Ngibyo rero hanyuma ni munyemerere twerekeze mu bijyanye na diplomasi na politike. Mbabwire yuko kuri uyu wa gatatu tariki 7 Gicurasi muri uyu mwaka mu ngoro izwi nka Cité de l'Union Africaine, Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga no kwishyira hamwe kw'akarere ndetse n'abanyatogo ba mu mahanga. Uyu nguyu rero akaba yitwa Robert Duseyi, akaba yarajangaha muri uru ruzinduko nyuma yo koherezwa muri ubutumwa na Perezida wa Togo Fore Niasimbe, akaba n'umuhuza mu bijyanye n'ubutumwa bw'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Umuhuza uyu Faure Gnassingbe yashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko muri Angola Perezida João Lourenço wa Angola yamaze kugenda abivamo. Nyuma y'inama yabo rero, Minisitiri Dusey inama yagiranye na Tshisekedi yatangaje agira ati naje Kinshasa mu izina rya Perezida Faure Gnassingbe kugira ngo ntange raporo ku ntambwe amaze gutera mu rwego rw'akazi ke kubuhuza mu bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bagarure amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Perezida wa Togo Faure Gnassingbe yasimbuye Perezida wa Angola João Lourenço nko nari maze kubibabwira. Aba bayobozi rero no kuvuga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Togo ndetse na Tshisekedi bakaba ngo bagiranye ibiganiro byabereye mu muhezo, ariko bikaba ngo ari ibiganiro n'ubundi bigenda biganisha kugarura amahoro murasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mudukurikira, aha ni ku Ibendera TV, nitwa Mukada. Muri aya makuru twagarukagaho rero ngizo updates uko zari zifashe, hanyuma mbashimire cyane mukomeza kubana natwe. Ndabibutsa guterekaho like yawe kuri iyi nkuru, nanabashimira kandi mbasaba niba utari wakora subscribe ku Ibendera TV, nyemerera uyu ube umwanya wawe mwiza wo kwiterekaho. Mu gihe ukora subscribe wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de notification, kagufasha kugira ngo inkuru zigera hano ku Ibendera TV duhite tuzikoherereza utiriwe ujya gushakisha. Niba wifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV, ushobora kunyura kuri nimero ikurikira, akamenyetso ko guteranya 257 Nshuti bakunzi bacu ndabashimiye cyane, mugire ijoro ryiza, Imana ibarinde kandi ibahe umutuzo n'amahoro.